Boom. Watukufu wa Comore. Gamina message il est très important. Ikao. Message il nganzwe wasuli mwanadamu. Ikao ngujihundo yuho Bretanya. Ni amini ukaya yo udunga zi message za hangu. Rahane jajar mwe sujet. Gamtsaho samaha levazi kao donavaya. Wakati kao linuti vazi la kisheo. Shangabo joto swafi. Ni amino ya ukaya. Ikaido hanza. Kaka ni vai helinu ngamjo tufeha. Ukaya miunji ya jifiri haraka. Yode manensa usamaha. Heli kaudo na jibali ya banu heli navaya. Ukaya gam aminikan suhenda nai. Wala njavaya nai. Shai merite. Ni vae vazi. La kifabohaya. Ni himeba nungongozo nywanadamu mnidunga. Yode mana minitsa husama. Heli minavaya. Ukaya tizungulia hako siku leo. Harandevu zinji za wajaje. Wakanza wanione. Na memala na kansivani kaido hanza kakani vaya vazi ya madani nungongowe njo tufeha hajoto. Et message nous est très important. Partagez le direct, s'il vous plaît. Message est très important. Yanza rongoze mjombatso yulo Bretagne. Rongoze mjombatso yulo Bretagne. Ikao harendi hapa. Nane message nungu jorambua. Haukaya timpara. Simwambia kami turam. Hakupe telefone. Ganjomelezani hadisi. Et pourquoi yani couper téléphone? Eza jirihingi. Hasibabu mwana mshahe. Ya lode na yebwa dimane mshahe. E mwana ya $100 ya haraya. Finalement emana haraya gwanzu ya renge mwana mshahe ya dorumia. Gwanzu ya renge mwana mshahe ya mrendezio. Mshahe ne mwana mshahe wafanya plan. Waone heli mjomba jori ya jis. Bade mrumshi harambwa ya ukaya. Ye mwana nke innocent. Shemru mahe de ulo wape ugwanzu yale mwana mshe. Gamjo jarmwe message. Haukaya timpara. En privé. Ye mjomba. He ultimatum. Ya ilanse ye mrumsha. Haukaya hafanye mrumsha he ultimatum. Menace. Vangumi timpara rani jakati fanye video. Haurani jakati njan direct. Ye mjomba unabami turam. Ba! Hani coupe téléphone. Timpara ba hani coupe téléphone. Timontiza message kaja katunjibu. Yo demande na juba nous lancer message. Rahane jajarme message hang. Gam tukuzo monsieur l'emblément Ababa l'homme fort et madame la belle Bella, la femme charmante de grand cœur, le couple ouvert Matsoma Ikaya Monon. Ditsobi kalimonon. Nguna jale turamu ya le mafa. Ya mahaba yolola. Ya nzemru mshejelu kuhanza la belbela. Wakomari gamla harmo pande uora. Hane jaja. Harmo message ya hem jomba woi. Haukaya timpara. Katsukili ya jusa hani kupe wakati naba mituram. Haukale le zinala hangu. Litlia wanadamu wenji nkaseri na nywale zaro. Shangar amine ukaya we mnyezi ngu jabari diarinika. Ye hikma. Watina upasheo. Watina utuza nrwadabu nga mjomrongozani avec le respect. Shezamadu nga mtaho samaha le vazi kao do na vaya. Haukanga aminuka nja vaya vazi la staiki ni himeba nrongowe. Shangabo joto 100%. Rahane jajarme message ya hangu. Gamina madambili njokanza nzibiri. Mada ya ambasadori ikaul aminuka di ambasadi ya Comore. Wode responsable wa haina mwana mkomo luarmutsi ya ulaya. Ezafanyishi haye imamu ikawa ha expulse wa asiswa Comore daine fami. Uye ambasadori nga wepwamana wakati kao. Wenji wa mafundi walo harmutsi inu ikao. Wa kominote zinrwa jina wambao makalima ikao. Yamba ifundi oladi ya yamba.
kwa ja expulsewa kwa ja siswa komori kwa ja siswa rumwezensi zao shefu de mkomori hasisiwa nana ngamjo hujambavi hama kalima ya na message na ifanya juzi ya mwanamme ya dunge mrumsha wa hemwa nyanya ikawa hajanyumeni ya kanza ya mheye emweklola haraya ye mrumshe hashidi harambue message baada tiyamba baada harambue message baada tiyamba hatowe mrumme baada haizo yaona gamjoja ngongwe makalima yao na merci beaucoup nane menasi e mwanamme ikao hadungwa baada hakanza renge mrumshe wa hemwa nyanya hanifanya menasi hanipara hanambia nende tsende emala nahenda kajaji towa simpara hajusa hanirombesa hara ya huja wakomari watukufu gamjombavi rani jajarmu musani fwe suje hangu gamjodurdi tena nutasama haeli kaudo na vaya haukaga mjo kritikewa gamjoka neda mwenji kwa na ukakonta heli na jibalia banu désolé gamrongozo ambassadeur monsieur l'ambassadeur Ahmad Hamadi je pense haina mwana mkomo lormetino responsable di ambassade rewalo ha we diaspora lo banu rekangwa nzao azali reka kotsonza azali chez responsable lo hunu de ambassadeur de Comores ilo hunu ilo Paris haukaya wenju gwamba azali sirais wenju gwamba wote ambassadeur shodi ambassadeur wakati kao edaula hafa ya Faransa wa Huafik ya Comores Huafik hupamaha haukati kao mafundi wenji walo harmetsinu wantizinwa jina walo harmetsinu wambawe makalima ya hefundi wola ya yamba na ukoja siswa Komori ikaubidi wewe ujuhe urevandike wanile mwana mkomori lo harmetsinu sha ekema kalimada yala yamba hayamba yala yanrabu yala kajajo msisa Komori yabo monsieur l'ambassadeur kutsone sa ubinadamu kutsone sa watwania kutsone sa kawe de responsable wewe de sécurité numero e wahema na mkomori lo Faransa katsuto zadabu shanga ruhambia ukanga bwanga tsuvada bwa jutso zadabu shaheni mwana mkomori jongwa ni problem armetsinu monsieur l'ambassadeur Ahmad Hamadi wede mwanada mwabidi utuyo mhono wa mwadone sokaya no le kalima alamba lo si kalima bidasisi haumrambie eshatsatsaya mrambie ekanga bonongozi ndwajina zatsonga ya sisiwa haukaula tsubi binadamu jusqu'à maintenant ambassadeur kujarongowa kutsone sowa na wa Komori eshatsonga fundi watu imamu wa hatu asiswa Komori haukanga ruonao imamu wenji walo harmwetsa Faransa warongwa mahadisi menji waonesa rongo zinji ikao kajahusu na ishara ya Faransa na ngwa zambao kwa ja expulsewa kwa jadungwa kwa jasiswa armazeti zao shaye mkomori hasiswa zabari hauba nusinu complemenzo mredene wana Komori désolé je peux dire kanza no monsieur l'ambassadeur wede mbaba wa Komori loban rekeda ula hakiwanza reka kwa janza wede dhoma na Faransa wa Huafik nane Komori ukede mbirule mwana mkomori lo armutsa ulaya ya imamu wa hatu asiswa Komori pourquoi dele kalima ya lamba na mdunge za darasa za hema fundi wa huwa lo Faransa bana memba jirafil wa ujua utafsiri wa onesa nongo zinji za tustahi kalmesha ya shamanga sakaubide mwana Islamu ya dungi ye wasisiwa kwa jasisiwa ye we hasiswa zabari iyoro hombi hauka kutsone sauka ya maudu mimi hawola haumrajina yobe hatishongo just butubwe hanya umwanili almwetsi ya ulaya wanile mwana mkomori almwetsi inu shamji hatsukaya vous êtes deux gens ikao afame mlona nzaya mwanzo mjihubiye wamwenye wambi ya ukaya ngamu msisao zabari dele kalima lilo ya umakalima kao yohamba wenji mafundi wenji wala almwetsi ya Faransa des Algériens, des Sénégalais, des Comoriens, beaucoup mafundi wenji wambao makalima menji ya shidini na usilamu ya uonesai haki ya hefundi hau ya hemwanamme hau ya hemrumshe na ukwa tusisiwa armazinti zahao yewe hasiswa zabari ya expulsewa daino wana nemrumshe yendeza eizo ya ambassadeur hudaza pourquoi evan hudaza banda vraiment mkansi harmaezi ya uneda wangunai mdaza banda gani harmaezi ya utsimbambi haukaka mtsone saukaya ngani na mahaba ne maranya mdulona mahaba ne mtiti uo ya usikinia ye mtiti sha gamlalao harma klimatizeri gambali wao na magari ya klimu gamniki wao maisha ya bora gamli wao mali ya hafula
mdiwaza yesharafa shahema na mkomori ulio harumweti ya ulaya ya Latif Mwenyezi Mungu namnike khatima njema haukaya kamturone saukaya ngani na mahaba no matiti ya mahaba mlonayo mali na faida nafsia shage jakao bidi fundi hamado la yatosisi hauka lo fitina de la lenda ya bon Muhammad wa monsieur l'ambassadeur avec le respect nous respectons s'il vous plaît wa mndo akao bidi uromu hono wa meloti kalima zero mafundi wanjo walo harumwe rezo soso walo faransa vanu wambao makalima menju sonti pere ya juao watafsiru Qur'an watafsiru ze hadithi za mtume zone sao ze kweli yewa veo harumwe zeti za hao ngo harumwe tsinu yabo monsieur l'ambassadeur rambi mwana tata ya bana dakana baraka rambi mwana tata ya bana monsieur l'ambassadeur s'il vous plaît ntijemdo mete rancune babanu ngamripuya urohombi na rancune jemdo muyengano haukai ya kaubidi ya protege mwana mkomo luha mwitsa ulaya uonda ubo ambassadeur shahuja haukaya yefundola kajajo sisiwa watina akori ya hotena c'est obligé et responsable mkomo ulio harmwitsa faransa ya uzisiwa ya ambile dossier ya tri accord wemdu nogo wabidi unogosie wemdu wabidi utri accord hauharaye shaye faida ya hamido hujam acceptembi haumlensi famia kamili si sokomo malani kaunga botambu yabo ye tomangionda kabati hata toma yabo au monsieur l'ambassadeur rambi sona okomo lise kweli ulensi mlensi zibetani zahana mdojo ukaya wenji wakaya walawa ukana manyani ambassadeur hakaya Mwenyezi Mungu na mrehemu Mwenyezi Mungu hamtamani habaki hawasulu harma ya dunia itsona risala de dunia itsona barua ya dunia itsona barua do kabulini akhira yode dunia itsona risala yomdu godo hadi shiyatuma ya monsieur l'ambassadeur doele wa ukaya wenji na wenji wakaya bona walawa ekakutia buhemara ya hezba kazamuna mtume Mwenyezi Mungu gujo hutoa yeka azali katiba la mahaba yatuna mara ya Mwenyezi Mungu gujo mtoa au kasi sikarjahi ya wanuna wala rangu la ulahaki rangu ma opposition rangu gouvernement ce sont déjà affamés gamla harmu pande huo ni harmu pande wa mwanadamu namfanya message juzi genje harmu message ya hemjomba yanzo ya reme mwana mshwai watukufu sifanya message usiku wa juzi na kaurongoza mwana meikao habadili ya mwanamshe yemrumshahi mwanyanya habadile mrumshahi mwanyanya hodahoni ngwanzo ya domkomea ya muheye finalement hende hata hambalia konda fanye course ilade nswabili mshedon swahidi wende wafanye course habalale garna wote mrulo na kirtasi sheika ngwanzo ya rohi ilia balemo tola par force hauyato polomiki yohamba gobalo le gar na wote mrulo na permis hende hato wa 1000 euro hamvurziza mwale gauni ili ya tsumkomea ya hosoni ili ya tsumbula ya komea emotolaha haraya wakati kao na mwanamshe huo o mwanamshe mria Mungu ya message tiamba juzi si tekeleze message tiamba sabanga mfanyo namna emrumshahi atielewe be mwanashi wahe katwanza manise mrumme mwanyanya ne mwanyanya wakati kao yemoto mria Mungu o muhimu nguji amini kakatina wakata jokao paru jokubalia ye mrumme mwanyanya ndongo finalement bona la message bomoto ya nabi abade roho ijaya emrumshe hailewa emrumshe hailewa je hailewe message na yamba juzi hailewa namnaje heli yaelewa ola mrumshe haishie video ya hangu bonaonesa ukaye mrumme yanzu ya manise mrumsha hene mwanyanya juma ukure mwanyanya yanzu ya lale naye juma yanzu ya mkomeye naonesa ukaya hende hata nguto fitna hoda honi wekatuka menaji weyaba karma telefoni finalement yanzu ya mwaye emrumshe hadungu makalima la pia hangena mbavani ya rambua obani ya rambua ndaba dobani waize polomiki baada guma beguba karma telefoni katwanza ya hosa katwanza afanye menaji ola mwanamshi hailewa ikajuzi ya masihu juzi ya masihu walala ola mrumshe haishebo mrume ya juha mrume hajuha hatunde mrume ya urubale mrume gondo ya buo fukoni yaoneka ye mwanyanya halala nai au kanyona wakati yaba sana wakati wa joto mrumshe hau mrume ya ujua ulala watina hata mbanguo haulala na mbaga unaona mbaleso hatunde mrume hebo ya juha
Yemasi 2h à 3h du matin. Hende haunga mruma hende habuo mlango wahe manyanya ngutundu yaone wayatunda hapatso mwenje valaila osikutsila ulaba ibala yodo fanya helila yuhenda hapatso mwenje haonoka halala nayi hau halala habu ani halala fando hajusemindu wakati lemru mshahe hahimi hatsatsaya haunula wenda buo mlango yala tuifu ya patso mwenje haimile mruma yongo fanya vansishia hama ani ataskaza mvube mna mwana mshele zina hashemeza emotola halamu horukuni halamu ha directa ondwe manyanya vya diskuto de mruma wale made babalata emotola fanya makatsushia ola mwanamshe hamba tijua ya hadisu ka zilatulamu ya kahamba ye mrunda wewe de uko uderanje mrumsha ye mwanashi wangu utafiti na unimanise naye depuis trop longtemps ufanya hani za ufanya ili umderange mwanashi wangu ye mwanashi wangu kaja kaubu hanywa nabia na izo tulamu ya hamba kodi ya ukaya katsu hanza ye mwanashi wangu kaja kanza menyendo langu da minawe na mimi njazada minawe hunlola ngasina 2 ans kutina papier izo nju kwanza nuhabi rengezi ndu wadezaho bawe mndu wanzo urenge mwanashi wangu lali naye bahatu wanangu kujonga ulali nawe hadungula mwanamme hendeza njaka umenyanikai njaka umenyandula ukati objectif ya hangu sika uharamisha ngongombiza wanaume makaliboshi wabalarohombi wajihati kihazao wanjama ze famiza hatu walalinwanda shahao walalene fami kamili hauka wandu wa mada wa wahia ye mrume hadungwa ewe ya dungwa hafanya hende haparse numero ya hangu haidemande numero ya hangu avara heja nipara mrumshiha nipara hanabatura mu Mwenyezi Mungu na ujaze hii hauka kuja nivumba zina kuja vubu mnashwangu zina kuja vumbu mrumangu zina she message wayamba Mwenyezi Mungu na ujaze hii saba yewe ndo rangu hanaba mimi mru kadha message waifanya uladi mwanashi wangu mabangu ni mwanashi wangu kabatsu wakati mrumangu ajokoshi dari tsambaze shaka karibu na ulitsambaza gamubesholo marahaba abasal zamba utsimdungu wakati sawa na wanawashe wangwa jina winju wanawashe walo harmatinu watsawa wangwa umahao baiki wangwa umahao goma kaboshi go wangwa umabele nrabu wala hitima watsawa wadungu uwanyanyao wadungu ze famiza hao ni watsawa wangwa umihamada wa hatumala hon immanamshi hamdungu hakaunibeshi la marahaba imana na jamanu zabawu hindu kajana benambi immaname haniparosi kuwa jana hanambia tulamu gamhutsa mbe wendo rangu jananja jofanya direct wakati kao j'étais vraiment faible wendo rangu hanambia mimi kadha ikao hufanya video ye video yoka univumbu wa kujanvumba lezina antukanga mhutsaho haukaya hunimanisane mndu mshangu njahumanisane mndu mshaho bu sinema tuone sauti mfa ubali ya wanzu uladene mndu mshaho uladene mwanyanya wanzu menyele da hollo chanja huvumbu wa zina hanambia ngamhutsaho kama nzo uje centre bourse c'était un homme je anambia sikuwa jana hanambia kama nzo uje centre bourse c'était un homme tuhambia wallahi na Mwenyezi Mungu yekahaba nilawe abasaba sainu nije centre bourse ngamjo huja habanzo c'est le centre bourse moi de centre bourse si baki Elianambia ikaenda ongoza 15h 16h comme ça changer de 15h 16h c'est de 17h moins on est à 17h moins anifanya message hanabika wasili mruni para sija au cinéma hauka ubanadamu wala hitima Mwenyezi Mungu mpiniseni hauka kaizo manza mlotindi ambize famiza hako juma uchamfu mlihitima mlolo wangu washeka mtukale tuzo ndo shahani shaka manzo mkeshonge mala wallahi na Mwenyezi Mungu tumwambia nabii je vais venir 17h moi c'est des centres bourse Simon Samesa Sabagami Van les 97 il ko uhima mwe ara les 97 hanambia j'arrive sihimi wabiri 30 minutes simpara
hanambia we mjinga mdagurobo hanyede liandea harimi mjinga hardi handea simwambia mjinga haba nje tija haba ngoba kinjeni hufume tada nso bali mna armuwa ikango joshida sibakia bukajaja silfanya message tsamba wallahi na Mwenyezi Mungu zesuro zaho ngaminizo ntina uzipibli shehimu wakati njo ubahatisha mbabahana yodo wakati wanitabisha na ja centre bourse pour rien hunipalanje centre bourse bokaliboshi da hukanza urenge mrumshahe mwanyanyi ho ulale naye tizilani ye mrumshaha hurambo hahudungu hunipalanje centre bourse tija hulatiza wakati wa bure juzi njavumbwe mahalani ulio njamba Marseille njamba Lyon njamba Paris shanga mabonga wa Marseille wallahi na Mwenyezi Mungu jiprepare utile nkode za zuma sha haini wakati njo ubahatisha mbabahana haini wakati njo ubahatisha mbabahana heli wantabisha na ja centre bourse wani plante ganjohu timis ganjohu gamdazo haukaizo mdajo kaufanya mdukado zaba na miwa komodo watukufu s'il vous plaît Mwenyezi Mungu gulijibu hizo rambao haukawa na Muhammad wanu wala hitima walo makoriza watosubutu wa demandi wandu washe walo monziani sha wakanti juma ukazizani na mfarako malahoni wandu Muhammad wanu kwa banafasi ye mjomba woi ranguye manyanya hemru mshahe ya wasili hunu manga harende hapa hakanza ya mle Dieu merci na mwana mshuo Mwenyezi Mungu hamnika hikma moto wa dini wa sura njema wa tabia njema haono ya ukaya kuna ujao ni manisila mne wangu wakati kawede mrumahemu wangu hastahamili Dieu merci hanambia tilanse message ye mhuwahe haelewa haukaya buwa komoro ye mna mwanamsho roho njema haukaya izwe mrumshahe manyanya kaumabia hastahamili habu matambu na sufranso dauni hula ni atambie mhuwahe baada yu hanzana dene mhuwahe ne mhuwahe wede mjomba mda unaukaya wede ya kure wede ya kuwangale fami kamil haunukaya ketubidi ya trimfara kosomwendo la hemanyanya ne mruma hemanyanya na haunesa kaja kubali cha Dieu merci lance message oui mbo magie longue vie à toi Mwenyezi Mungu hajaende message na yamba yemrumshe haju hamasi haishi mruma hebo ya jo yemrume hede habu alifuko la hemanyanya boya lala hapatso manji yaoneka hatolala nai yaoneka hatolala fando ya mtunjie hamlungu yendeza le kalboshilongi lonzani keli ni para ohan kazarande vutsende katuji benu abonga mlinu hambeba ni hudefie je suis marseillais je suis à Marseille si jahad me rendez-vous ni kaziza huamba hunipara hungombesa wamba mjinga alafunga muhabi wallahi na Mwenyezi Mungu mwenye urumba no ubahatisha ganjo beto na uso haukaya wandu hamadani ni wanadamu wala hitima walanga mwambio ni wanadamu ikawa mnilunga hao la plupart hima kalboshi ze message nzamba ungizo na maana kanoka njavumbua mruzina yanuma habe hanguda mina mungu shaba nunsuri hata mamungu yanuma stay hoste ze famiza hatu nuanwasha hanyu iyo ngiyo aula yode message na kauhensiza watukufu ngamjua mwe message wa muswani fani hatirana ngamdogozo mjomba tso yulo Bretagne ye mjomba wo inge na mwana mshwahe ikao halola mrumshe mzuani gwanshio Bretagne message inu yae Mwenyezi Mungu hanike mrumshahi hikma na rohoku na imani ye mrumshe hanipara haneleza pie mahadisi wadzimane mwana mshe wa hemrumahe eza jiri hinribu watukufu wayimbaba yarange mwana mshwahe ya birubarini ya jaya mringa walo Bretagne mwana mshwahe wayi hahundola ya mwana mmemaure ya mlole mjomba haharaya wi Abubakar Said Jaye mjomba haharaya ula mrumshe kajailiwa pourquoi mjomba ya haraya bande mwana weti mwana usomo shamwana ya birobarini ya jayalo yapo yalo Bretagne bideta hemrume ya mnike wajandola
ya moroni imana na ba moroni da bokado ha sivumbua wajando la mwanamme moroni ola mjomba hadi hairefize ola mrumshwa katila katswelewa habendo la joka wikubali ndai habando la ya mrumo mjini iho uli yobo nuhusi mjomba wape ukabati wa mjini zima mloyo zabandu zingaragila mrumo mjini wajando la ya saya yu yararu ola mjomba haiharaya ola moto ola mrumshamba no mtswelewa wakati la mjomba haroha ola moto hamwambie mrumsha mjomba haba désolé tata imana mjomba ya haraya oheni usiku radungana raro hagutsungu hanzani komeye mjomba gutsungu hanzala lenami umana mshwaho bonusi umana mshwaho ulona mrumshi yabo ulona na wana yabo imana mshwaho humrenge utwamaliza umbitso barini hata wasuli ulaya ngo wazima donaye waja wangu mrume wa mando uharaya waja mrume wa bili uharaya waja mrume wa rabu uharaya finalement ola moto hambie mrumsha ukaima na mjomba hangu ya haraya ni mwana mshwa wa sangena 28 kase moto mtiti hade mana mjomba hangu ya haraya gulongon derange ekariro hangwanzu ya nikomeye ngwanzu ya lale na miyosa wani hadisini ya latif ngunarnike hatima njema na mwiso mwema zinuri zaba juzi waparani ha solution ye mrumshi hatu ale kalbo shila hesha nisha mrumme zinunga rizamba uleo ola mjomba hafanya ola moto hadi mrumsha mjomba hada mjomba hangu heli mwana wabala hedi hata waji hamabie mwana mshahi ya ukaya nebuliye nireme ganjo hubuli ya ulolo ya latif inu hadisi hili banyiga nije hamabie ukaya yeka hunibuli ya tireme ganjo hubuli ya ulolo ye motola hamabie mrumsha mjomba hamambia mjomba wangu anambia kati mbuli ya halala nami ngujoni mbuli ya ndolo yeba nutsuka utuwaze mali zao urenge mwana mshaho komora ya biro barini hata wasuli ulaya kutumnika mrume wa mloza wa hunge dhahabu yone mahari ya shaguwa nzo ure merangu ngunarnike hatima njema ola mrumshe kajamba ye mwana habandabu ola mrumshe haelewa haukanga wa usiku ye mrumshangu nabiyo ye manana aminizwe mwana waya nabiya ngabo usiku tsiroha tsija ye moto wanjo mshanani hakawiye la hajuha gondo ya change tsunga mrumangu hahimi ngumtsunjio wakati na unga mrumangu ya hima mtsunjio na mpara haji klede kabala ngozo ngizo mlango na vale moto harambwa kamjombange vala ngumtsunjio na yemo to bana haramba kamjomba ga umangoni shaka hajitsatsaza yode mane mrumshana deka izwe moto yanambia ti hakikisha sirambwa kazokoni emrumshi hafanya ye ultimatum mjomba yafanye mrumsha henry ye mrumshi hasibala harenge moto la haba ntsonu hube hamanzano wangu wabaki riteste mjomba rijoma de verite mjomba haroha ola mrumshi harengema emana mwana mshahe mrumahe hambeha hamanzani wahe haba nihetsize mwana wabo shaka jamabia pourquoi ili majirani hawo mraya watujojo kale mrumahe hali hitima c'est-à-dire ngwanzu ya lesha ola mrumeha ja ola mshamabia tukima na mwana mshaho hakawa katujo zabari yule ile mabe mrumahe mrumaha mabia hinga hamabia ngamhuniko lera mbili yeka kuja mtsaha kamjohuni katwala kandao yule liambie mrumsha yule mane mrumshe ya unaukaya nguni paro ya nabie nimfanye mrumme nasi nimalerte nimwambie au kama bieka kujarejeze mwana mshohangu hodahon au kemrumsha mabia ukaya nsujwa henenda haroha hakawa harengemba vali zihendeza vahola mrumme hamade mrumshahi amaboka yeka ye mwana mshohangu kuja mtsaha ya rejoda honi ganjohuni katwala kanraro
Yabo mimi gamrudi nje nuhamye bomrumme sinema bomjomba wala hitima wakati mrumshaho yani para ti hupara mwe telefoni yaho isone normal tu enregistre WhatsApp les photos là liheya imo tu enregistre liheya imo les photos là bomjomba manza songa gamrudi nuhamye yeka husubuti wallahi na Mwenyezi Mungu mwenye uliumba yarinika hekma yari hanti na muhatabasa yeka husubuti huderaje mrumsha humnikatwalaka hasibabu de mwana mshaho wanzo ureme au kaye mrumshe kaja hwambi akabanu wanzo urenge mwana mshaho ureme mido uhambi yoba nuwelewe mido uhambi yoba nuwelewe ukaizo wakaulede mwana mshaho nizo wakahamba pia kakwanzo ulale naye umbale mwede hula wanzo ukome mwana mshaho hambi mrumsha iyo demane wanwa ume wajabu pia wa warefize haukahuambie mwana mshaho ya ukaya yeka kujanibulia na rema kuna ulola yabongo anzo mwana mshaho ya hubulie utseye wakatio umbule ya lolo ne mwana haharaya yabonga mrudi nuhambie ba imo gamina le photo la ho tili capture yani tili capture pona ho enregistre wanjia imo tsilengele photo la les photos là ho hukansi haruma moto hujusa kaski huihanti karbunele pacha wallahi na Mwenyezi Mungu yekemrumsha humtabisha humnikatwalaka asibabude uchamfuanzo ufanye wallahi na Mwenyezi Mungu wallahi ngamridini labe njaparo aibisha mwanadamu haruma rezo sosio njaparo benua sura zangu haruma rezo sosio wallahi na Mwenyezi Mungu nganjo benua ze sura zaho wanadamu pia wahurambue omji waho pia wahurambue ya ukawede mjomba warenge mwana wa mrenga ujahunu manga wanzo ure menge umloze mjomba yo urenga mwana hamtasha mrumme waziona maji mrumme wa imani humloze mwana ye mwana hahungu baraka shamjomba yekanza ya reme yabonga mrudi muhambi ye ultimate mwafanye mrumsha ye kemrumsha hokajatsa ye mwana mshoho malani kaudo ya njia au kemrumsha hwambia sharu hwambia ukaya wafanya complot yabonga mrudi muhambi wafanya complot ili ende ya mtata zebanda humbalile mwana mshoho zenzia yeka humbalia huroha ngotungu hanza ureme humwambia kaka na uparo jololo wajan lolanga ruzi haraya wallahi na Mwenyezi Mungu ngono hunu Marseille hiluambiao watsura byamba habari ngezabe mwanadamu ulo Bretagne gamrudi nuhabie wallahi na Mwenyezi Mungu mjomba mwihamadawe yeka kujaelewa na nimrumsha watahamrumme wa mnike mwana msha raho wanadamu jazijua pia wallahi na Mwenyezi Mungu nganjo piblieze sura za uone usiku wanadamu wajun laani shayude usiku njo kautandie sharia na fishe le photo la yo miadi munikao mjomba wape uhamadawe na mleti zero hobiza hanyu hutoa mali na mali hutoa plus de 5,000 euros 6,000 euros hurenge mwana mshaho hajamanga guwanzo hurenge umrende ziyo nge umloze yunu hadisi hinri baninyi mrende nyinyi ninu ajali hinri ya hunuwa komo la prepare hata yinu batani hinri ibanu mlihitima hauje alafuna wajuhe mbaiza makaseti za animakalbo shadabu yewa hinri izo naba ngazi faidisha wa komo haukanga mbudozi na tija winju waluma vaha wahunga koreksyon mmono la wajuzi ya kanzara nge mrumshahe mwanyanya hasa hari wale pakene mrumshi haukawoti mrumabadia bakidahoni yabo njamenya ndola ti sekurize leda haukaya mrume hamandu wo mruma juhanza yare nge mwana wahe mrumshahe ya mle banda hadunge mrumshahe mwanyanya gwanzu ya reme final mrumshi hamrambua final mrumshi hajwakade mruma hedolo mchafu hamtowa hendeza nazidu mwarmwe la ujukana mrume harende hapa ye mrume gwanzu harende heshani ya leleda mruna mtowe awezo nju kwanza nabeba nabema kalboshi na muhimide Mwenyezi Mungu bonso ufungwe mazina hanyu na mfungwe Mwenyezi Mungu bonso ufungwe miji hanyu au kemale zangu tina uparo ufungwe mji
Shagam la sa message ye mwenye eto bianu ya rambu. Ye mjomba ulo Bretagne. Ye mjomba ulo Bretagne. Gamrudi nuhambi. Ye dele ya hole masiho. Kwamba ukaya ikemru mshaho. Kajatahe mwana mshaho. Ya joda honi. Gojo mnikatwala kanrao. Dahinga mrudi nuhambi. Mwana mshaho kana hunja. Na weka husubuti. Gam ishia. Yeka husubuti. Huderaje mrumshaho. Dade mrumshaho ha evite aibu. Mrumshaho haklawa aibu. Mrumshaho harenge mwana mshaho hambe honrajina. Dada hurende hapa habo mjomba. Gwanzo ulome mwana mshe. Gaumnike mrumme. Yeka husubutu deraje mrumshaho. Maudu. Uyo. Maudu. Kinauka ula tata wakati. Heni wakati Mwenyezi Mungu ajonshele zamnono. Namuo. Le photo la honga johi ya mwelezo sosio. Nambe wede mjomba ulo Bretagne. Yanzo ya renge mwana mshahi. Ya mlezio ya mlezi. Hurenge mwana ikao habiro barini katina situation. Uparisa mrumme manzani waho. Ule iho Bretagne maore ya bagwanza lele mwana mshahi. Uharaya. Uparisa mrumme moroni. Ikao gwanza lele mwana mshahi iho Bretagne uharaya. Hudi uparisa mrumme ngazija. Yanzo ya lele mwana mshahi uharaya. Wawanga umewarara. Emana hizo zonti pia ndabu wanzo mwana mshaho umrende zio. Finalement hambie mwana mshia ukaya. Kuna ulolo la hoja nibulia na lala na werangu. Gamrudi nuhambie. Dernier avertissement. Eka husubuti hu deraje mrumshaha. Eka husubuti hu deraje mrumshaha. Humuzi samasu alahe mwana mshaha. O usuke mwana mshaho ya jo da honi. Do usiku jo tsahamrume jo mubizei. Rahoja tahem rumme kana huja. Iyo ditsenga mhambio. Rahoja tahem rumme kana huja. Kana huja. Waleka huma uderaje mrumshe. Maudu votasi. Wangugu ajo hujua pia. Iyo defi. Si t'es un homme. Nike mrumsha hotwala kanra. Si t'es un homme déranger mrumshe. Tu vas voir de quoi je suis capable. S'il s'agit de nos sœurs comoriennes et les maoraises. Haukaya. Na likeravi yesha hawa mloni show mlorengaza sabuni mwenda moji sulaje haumdunge majingi ni alo mwenziani ya Latif ibaninu hadisi hingu karina ulemewa wallahi na Mwenyezi Mungu karina ulemewa na minga mtsaho sama wanada mwenji wa nabia suje zinje zwa tabishao zwa deranja onjashida na zamba shanungio inungio urgent hauke mwanadamu itimpara au telefone hajuse telefone namba alo tsamba alo saba mituramu wakati naba mituramu hakupe ye mjomba wakati naba mituramu hakupe telefone yabo upama habenda hukupe hauka yabo hukahanza njenu lanse message na se karkare hadisi au à l'amiable au téléphone normal. Joka zarangera. Shaukanza njenu fanye defi. Nous avertisse. Wakoma watukufu. Garungoza au jimlifu wa hoa jomba. Nuwanaume, nuwangaume, walolo wanasho hako. Newa jomba walone malahoya hako. Nuwabeba wazulu. Rimwambie ni ya ukaya. Na mwobeze dua Mwenyezi Mungu yatamani twira mukabula. Yalawe dunia ni beka turamunge hai. Turamunge na mu wallahi ntina mbani hata nafasi. Gamjodo komanto na komantero hanyu mutatsaya. Sha wallahi ntina uparo jozia. Ntina uparo jozia. Gambonao haumbonywe. Zaibu za hanyu gajodo mambiani mdojonela nai. Gawana washe wenji wasubise otambo malahoni kwa susputu para warambia. Gabwazazaku wenji wasubise otambo malahoni watosubutu warambia. Gabona wanaume wenji wasubise otambo malahoni watosubutu warambia. Rohamba suiji hamada zini ikao. Zetambu izongwa unizongwa sulaji hao. Watukufu. Mwenyezi Mungu nanike hatima njema. Mwenyezi Mungu nanike mwiso mwema. Wanaume wakoma lwalwa mwetinu wanawele bungula shahawa shitona hata mradi. Hunuze ngongozo tipiangizu zabili uhunge namna ya ujita. Ituti aibu. Inu aibu. Mwana mshaho.
ngono ukaya bada humati Bretani wa mlulona mlumshengo jonti ya ukaya heni wakati jo manipile mtu jo kubali kamkana banu hamada ni ro bahatisha nikachudumle manizikatwe na mabeye hamade mjomba yani parancha centre bourse gofikiru kaya kanja jo kuja banu kanga mlugomanu na bunji aminiyo yekatsa bahadisi banu ya mwanadamu yanada nayi na njia itango ya njia rohombi sha wallahi na Mwenyezi Mungu yapo mimi tasume jibu abuntu jovu bale dina la hanyu haule dina laho sekatsa message ya uchamfu mwazifanya balaga mambo ilimzie na wangu waliona fikira zingozi na wazifanya wazie wale katsa baba ndabulo nrume. Je suis pas une femme. Je suis un homme. Kasuri koni pasanzianu woni himisanti na urambio. Kasuri koni pasanzianu kuna shangazihe. Kasuri koni pasanzianu gojo himiloni shababi. Kasuri koni pasanzianu gwanzo ureme ganjureme ya mando. Nyezi mbuna nike khatima njema na mwisho mwema. Mwenye mrede nyini na mwambeze dua za hanyu. Mwenyezi Mungu yarangetura muharaka. Vous pouvez na mdomba. Shazinu ntina uparotlawa. Wala yu jwamba guntaho ngamjo huja. Ntina ulida yache. Ntina ulida. Jamais ntina ulida untahe ngamjotle denje mimi. Abogaruma biyaoni mloto uchamfua hanyu. Deka sil sajibu wana shohatu. Nwa jadzaharu. Nwa nao nwaloharuma problemu za tabu atabishi wao. Kana upa mdu nafasi. Abogaruma biyaoni. Haswasaga mwambie mjomba aye bwana ya kanzala de ni mwanyanya hemru mshahi nafanya message juzi ya ukaya hanibi hasantri pour subure hadofiki ukaya ngujona banende we mrumshe ya mdunga baada kanzala de ni mwanyanya hemru mshahi ya mru mshara mbwaka message tulamu ya yamba ila hakavubo mruma ya to mrume ndazahe haribala nguni shangazo tula midola mwanamme wakamvumbua wa upande wa wakamvumbwe mrumshangu handungu inga wenda hunga mhuta Udofikiri ukaya ngwambio na ngwambio gofanyo mlikao mbafenya message sha ukaufanyia mwanamme message ukaufanyia shababi message unambiani jetija si hupara kunipara hunrombesa alafu baada hunrombesa kujaja centre bourse harmwe arehele 97 wallahi na Mwenyezi Mungu no hubahatisha nziani ganjohure mamabe yeso ikakuja kredo wale magamjurema abuga muhabiyo mrudo kamrumme haukaya mrumme de wakwedi mrumme de kwamba ngo hatimizi mrumme de respecte mrumsha mrumme de wanzo wana mrumme de respecte da mrumme de wa mabangweni mrumme de ko urenda ngongoza ku binadamu sha mrumme timrwadi ngoni ukawanti ukaya ye mrumshahe mwanyanyu hongo jo mdunga wanzo ulale nayo emrumshahe ye mwanyanya kana uparu josijo Mwenyezi Mungu ajandia emwanyanya kaja subuti ambie mhuwahe ya ukemrumaho gunderange shahambia tura mutura muhala sa message ye mrumsheha hudungu au lihale pake ya bozo jokanza rumabieni wakomweru watukufu kartsiva nuhau urendana nayi kartsiva nuhau pula nasho s'il vous plaît ngasibano hoshilizana zenjema rido joka ya banu zembirende na zinzo tipia Mwenyezi Mungu katira dinas worende manyanyu honai hurende mrumsha honai hurende mrumma honai wallahi na Mwenyezi Mungu katira dinas s'il vous plaît na redane njema rahija katrotar dal tukuzane rahija katrotar mrumme utende daho ne deho mete fitna umanise mrumsha hone famia mrumme mrumshe utikane mrumme humanise mrumma hone famia woti ubinadamu contraire unu wakati wabidi wandu wake konyo nzima unu wakati wandu wabidi wake solid wake simante wake kole wadobushile na hea hauze message ya hangu gamgidi na biye ye mjomba ulo Bretani ya ukaye mwana mshwaho kana huja hodahoni timpaka hutaha mrumme ye mrumme huja humnikai alafuka husubutu hudiranje mrumshaho Bahamba gojo mnikatolaka vumasihu eke mwana mshaho kajareje mwana mshaho kana ureje wakati kao ngwanzo ulale ne mwana mshaho mrumshe kajasuputia uhambia mido uhambi yovanu jo ujuwe hadisi
haukawa bie mwana mshaho leo ya ukaya vanuno bomasihu gamwambio yeke mwana mshahangu kuja mrojo dahoni ngojo mnikatwala kanra hujuaje kemro mshede ya mtlazi mwana mshaho ide ya mtsatsaza zabanu tso amini ke mwana mshi hatlawa haizo ikaudo anzo mfani finalement il vérifie mro mshaho ngamredu nwambie mro mshaho di yarenke mwana mshaho ya mbia bana ida ya kensi ili ya mtlazo dahoni izo pia kauzifanya mahaba ya unesoka ya wotsi ubinadamu vahawe mrume izo wafanya hindu humfanya ultimatum ya menasi ya ukaya yekaka jarejeze mwana mshaho hodahoni izo tola kanraru wallahi na mnyezi Mungu yekahunike mru mshaho zetola kanraru izo masi le foto laho usikwa maudu wa komoni pia ngwajo uliona ya ukaya wede mjomba ya renge mwana mshahe ya mbisoba nini atawasu ni Faransa ya nje ya renge ya lalinai wallahi ngamjuhafishi wallahi imasihu ya maudu botasi ikawe mjomba kujaile wa ukaya izu wakaufanya ukaureda nai kujaile wakemwa na mwana mshaho ibidi ya lolwa wallahi na mnyezi Mungu maudu watabishe mru mshaho ate mru mshaho yekati pare mru mshaho ishia telefonike Jakir gamuhambieze kondiswe za hangu ekati pare mru mshaho telefonike Jakir ti pare mru mshaho telefoni zima yabohumbuhe telefoni yabohumbaze telefoni izo deux conditions non para que Jakir si para que Jakir wallahi na mnyezi Mungu gamjo afishe les photos parce que abo déjà humbehe telefoni din sujom para humbalile telefoni din sujom para déranger gomtimbombi alafu kati mpara botlasi emrumshaho kajanjibu wallahi na mnyezi Mungu nganjo afishe abonga mrudu nuhambi ekati para tsambila ukaya deja kujaelewa ya ukaya c'est normal unike mwana mshaho mrumme ne uretso mtabishi wallahi na mnyezi Mungu no juabo tasiti pare mshaho hanabia kaza ngozo kaja change nsudi nda ufikiri no kabati za ufikiri odi mwana mshaho zia wanene roho ya zia uone ukaya zoulisa zia uone ukaya zokatfanyishia yode message ya hangu wallahi na mnyezi Mungu yode message ya hangu yode ultimatum ya alerte nuhambiao nsulinda nuhunike 24 heures wala nuhunike 48 heures bo mjomba kaliboshi mwanadamu wape uhamanda ufikiri no nsuhambia ufikiri gamanzo direct u changer wale ukaya wede mwana mshaho ya zalani mwana mshaho bebe mzazi mzima wa mrega ujamanga kejabidi yake mru mshaho na ungwanzo ulale naye waja wanrome wararu huwa dungu kujamlozae finalement humwambia ukaya kana ulolo araheja hubulia walala naye izo humwambiazo yawepo njo kwanza muhambi maudu rendez-vous yangu ya mwisho ya hangu nawe 9h za klasi no juha 9h si pare mru mshaho tijuaze habari nezengozo ntipia ikahurendeha hu accepte yizwabili hu accepte hindra mando hindra ketubidi mwana mshaho ya jodahoni yodi ya mando ya tije na baki hu yaliyo yonge bido kubale po iyo yepo ya vidi gamhuniko mwezi winji gamchamba wehindra je m'en fous c'est ma bouche je parle ce que je veux gamlanse mlu message gamhuniko mwezi owanrwa umewambangwa nzo mloli tsahamzima ya jia mloli yodi abili iyararu gamanzo accepte appel ya hangu no para mauduli hadisi ukubali zona hambia banu pia ndongo ndrali zona hunika wakomo nyezingu nanike khatema njema yarnike musomwema biwa na shohatu kwa na uparuka bien protégé et kasisi katsua protégé wanasho hatu kwa na uparujo hifadhi ya katsua hifadhi katsua hafadhi wanasho hatu kwa na uparujo hunrasha ukasisi kaja wanikasheo mrumme yeke mru mshaho kujamstehi wallahi kana ustahilo ane manzani wa mrumme yeke mru mshaho kujamanza wa manziza wallahi kana uhunda wangu wa manze ikakatsone mahaba umwene sawa mrumme mru mshaho no hai kuranti bantu kofia shishinwa hai nukofia ya larmasinia daikira karjalona nsa shishinwa inu dahi watukufu yaksauze sama ndojua ya ukaya vanu nga wanadamu wenji wa jihansi ya ukaya wehindri mimitulam nyuanasho wa komo nyido anasho hangu nyuanasho wa maulu nyido anasho hangu
wallahi na Mwenyezi Mungu badika Mwenyezi Mungu haritamani shaye kanga sina muo wallahi karna uparojozia huwanilia isharafa shaye mwanamshi mkomoro wi Jibril Sala karna uparozia huwanilia isharafa shaye mwanamshi mkomoro nani mwanamshi maori nani wanashatu nani wanaume ma inosati mbiwaombi haukaya zindungu ikao ziri sao manadamu katsuona ula ubinadamu wae manadamu katsuona ila valori yae manadamu katsuona ukaya rija ngarjolawa shani renge duniani ulihansi ukaya ya pleziri renge duniani ulihansi ukaya objectif ya hangu leze bezwe za hangu bezwe za kinyama gokano bezwe wende hata wanze urenge mwana mshaho ya zalo ni mwana mshaho wa mbaba mzima mzaze mzima wanze ulale naye iyo bezwe hingi ya latif bezwe hingi manyanya himru mshaho mloda hodzima wanze umrege ulale naye iyo bezwe hingi subhanallah bezwe hingi ya mwana wa mrengea garanti wa mbelze uloda honi ikeka wa mwana wanze umrege umlezia wo binadamu Mwenyezi Mungu nanike hatima njema. Mwenyezi Mungu narpone shari. Bano kamnienge mimi Mwenyezi Mungu gam aminikezo nabao. Mswaba ngoza mkamfaraka. Gama bono goza urengeza. Ba shetani gufanyo hazi na reshelezi zane. Ya Latif wa Komor Gamtsaho sama ho jimli fuhani. Nyoti pia s'il vous plaît. Haukanga wanadamu waiviwa hao. Waderanger hao. Haizo namba hao. Gamjodo walalamo. Gueule. Shawallah. S'il s'agit des états mouzi hundo wana shatar mwetinu. Ngamjo uzabazi change. S'il s'agit de wanda umewai. Walu har mwetinu. Wajihansi. Ha profi. Na uredana ngamjo hambanezi change. Ngamjo hambanezi change. Nguya jiensu kale da hodinu midem dume ule hunu shaga mjoro jua na walobala midem dume loba no shaga mjoro jema mwana hemru mshahangu obse je m'en fous mibuzi dume il faut nous remettre en route pia na renti ya Latif izo hitima ganyama na damu mala hitima na respecte mala hoya na respecte ze famille za na respecte sharafa shahat rojua kango jolawa ngamjolawa Timilo hashari ni wanadamu wengi depuis très longtemps. Kwa tsushida wanifanya hata. Haukelu neridhiki yangu Mungu. Yaboka batisha baba juko sida nifanya hata marongo. Na yo ujowa hihani blesse izo zanziwa. Ya uka usukunu duwaha hobotira. Usukunu duwaha. Mitimba sinema. Yaboka mabio ni wanadamu mkuu lala. Ya ujono na nziani unitsaho na subuti. Yareme rahane jakawa. Shano kawa mjoromea mwalo. Haukamitsu lolinda. Ikai pasa de makani mariambao. Rumeleza onelizie zembi. No uchamfu. No udhulumifu. Neze profi. Wallahi karnauzia. Sikabdo njia harume madina ze famizanyo wala sikabdo vumbwe ze famizanyo wala sikabdo vumbwa miji wala sikabdo vumbwa madina sha cette fois-ci katudo mvumbuani haukaya numa stede ulifanya ho mtu hamando ulomsiru ni alo na mjomba ngamono kayo normali litizame wa mjomba ya jantu kaya kwanza ngema na mwana mshwahe kana umni kamrumme shampaka yeye alali na irangu ngiajo kubalia mubize ngamono kayo normali gamoneka wo binadamu yawezo tsizabe lireti mjomba ya dhulumu mwana huo yabogo jonga wanadamu makaseta jomboka wo mjomba ikahamliza bari wanadamu hingi nini gojonga wanaume wengi wajoko matema wake kontra hangu baada ya ukaya na mleti wangu shahuwa nyanyanyi mtsubi wa subia mmone mwanamme wajuzi na mlase message baada ya kanze mrumshahuwa nyanyala lenaye Yemrumshi harambuwe message yangu amdungu yedeza na mambia waturamu hamenyendola baada haonesa oke mwanamme wengu wazorenge famini ya laleneyo pia yuki sirani wote mrumme tampaka de yabo
gamtsa usamaha nini mwambie nukaya le vazi nava ya gamtsa usamaha ukaya njava ya vazi kao ibidi nje nifanye directivano shema na nava helinu ngabo joto swafi njajoka na hata shwa shado mwambie ni ukaya s'il vous plaît kariti vanu haupo wandu sheo hauvubwa mijia wandu hauvubwa mazina wandu shanga sevano hawabda message ikao ya usove wana mainosa walo harumwetinu walo harumatambu wasubiso malahoni na nyonyoti pia na mdojo ni mdo malahoni hata ni wangao mloda nyina nga shahanyo ni wana lo malahoni mufanya mna montre geste mzima wallah garumabia oni na mzie zeza hawazanyo na skane limiti zeza hawazanyo na skane limiti na mzio upa na ubazuli na udurumifu mwende mangalo monziani humtsahi wanga sonraji na monziani shamtije mdoro ngo wana mawa belge jumhanza mdo wa derange na watu mafiti na nzamla le nao garumabia oni mtsa usama watukufu ikatoka tijanai shai message yangu doambia ye mjomba ya ukaya zeno ngondaro na hambia ngamzino de suka maud ikahusubu tu derange mdo mshaho ukaya humwambia ukaya bomasihu yekaka jarejeze mwana mshaho hodahoni yemdo mshango jomni katwala kara emdo mshaho kaja subuti hambia ukaya vanu yemane mwanaho mwana mshaho ndazahe dabukaya ngwanzo ulale naye shamido hambio zo vanu ziju hadisi ikahusubu tu derange mdo mshaho wallahi na Mwenyezi Mungu maudu ngamjwa fishele foto lao wangu wano kaya wede mjomba yafungue mrumshahe adwala kanraro hasibabu baade mrumshe hakaze mwana mshahe ili ye mjomba baada ngwanzo lale naye mwana wei haparisa dola nraro ye mjomba azirajete hama bi mwana mshahe ya ukaya nganjo hubuli yao lolo ashadika hunibulia tsire mimi mjomba rangu subhanallah Mwenyezi Mungu narsamia nike mwisomema Mwenyezi Mungu arengeze nafsa mozako Mwenyezi Mungu atuweze fikirambi Mwenyezi Mungu oui mama Nadia longue vie à toi et bonnes vacances aux Comores Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na mwisomema yarengeze zankili neze fikra yartowe ze fikirambi za shetani yarjaili ejukana hel rudujwa kaswa damu wa wazima garjula wa harma dunia yenu wenji wakanama na kawat pourquoi sisi rujuka ubaki yodi mana njomba ukaya hewe kukana marwa imani izu jonzi roho ya wanzi manyanyo koranti rohombi waranti upeu waranti fitna waranti humanisa fami waranti hanza utemfaraka da c'est pas normal hata mpaka da yabo longue vie à vous boum